TV aba amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane winnano baby Kumawu TV amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane winnano baby Kumawu TV amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane winnano baby Kumawu TV amansane yena yedim Kumawu TV aba amansane yena yedim aba amansane winnano baby de ase ananso da hofra ba de aishe ono admi NSC so agufom eti abma efom adwo ya mo obi adwo samanya adaje na mo twen yen aja ko aja bo ene mem ya no ba be mo sere da bia no no maka cho se free adwo ada kosi efiada bia hosit ye jiramo denden sabe ye tie biara ya ba more different versions Samuel ko twiko bramai ya ahinta na ewo ho nipa bi ennim no ye kokukuru ne de abrawo na sada da bi ameka no maka cho se obi kan se bi na nya adwen a eno nkyere atemdidie agoprama wei eya agoprama yesua so ade afidi awhei afidi be ya Kumawu TV afidi kasi age ewiase nyina entre ha ise obi a bodi Kumawu enya bibia se yani ediemu a Major Prophet Charles Opoku Dako o from Major 1 Major so the dia sunsunfo nyina de nimme aye the great oracle 1 ba ko pe sunsun nyina agya abusua ma mentwa me homra me ba de de aka nyina beto aso honi ade come pa akata wan nice one say I dey say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beduru ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we say fine to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say bring go away come again another day unse na no oba me ma IBR we are okay aside IBR no ye okay and ye was self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia abebo musun kokura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa say me dan be say di mu ye kala be na mo de bobo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi me come chiro ye nko me mfa mo mfam Obehu GB1 ye wo ya never miss Konoria Sasa bring na man ye umme never miss Candidates Syphilis number Abibi duro mujata Uno capsules no mister Eno nyina se wo ebrepa monya ede amayen obo ade enhye bia sade maka no ene ye to aso patu no ye dru so yi ekwa be fa so betena se na ye ne nanom ade enkomo da bia meka asem we se ye ka se ye nanom a obi adwe ne se nanom ye ade hofro bi me pa cha wona nan no wo fie ka se mu a ye se eye obofo ne hwan yensu edie mu no yabeka ne sen enti obi kasa ye na
ɛma ne nyɛ asɛm foforɔ bi mɛsɛ mu ani nye wo deɛ no ho wotwi no a ɔba deɛ de ma mu ani nye ho ɛne yɛba bɛsanem twi ɛne yɛka sɛn no nyame ɛnhyira wo mɛde ka kyerɛ wo sɛ tv a wohwɛ yi ɛyɛ tv ebi a na afei no adwene ne yɛ ɛnna nkoa ne da wagye brɛ na wo tv wo bisa sɛ ɛde program kora na mehwɛ yi program yɛ ato ne din sɛ the spiritual hot seat the spiritual hot seat aha ne yɛsua deɛ yɛka sunsum sɛm mammerɛ yɛka adeɛ bi yɛfa nipa ho bi a yɛka no wɔ ha ebi a na apɛ sɛ ɔne yɛ edi nkita ho anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛ afidie so bi mewie a mede namba no ɛbɛto dwa na nso apeke na ne yɛdi nkɔmmɔ yɛbɛma akwan aha deɛ discrimination bi anim yɛnka obi kasa bo anhyɛ ɛso bi a wo biara woba a yɛne obɛdi nkɔmmɔ mepatɔ meda ase medin major prophet Charles Opoku Daako ɛnyɛ pusa kakra bɛwie nti ɛna ɛbɛfrɛ kuntunu ɔfa wo coronavirus no ma ɛne yɛte ɛbɛ bi dada onti magye nsa no mmɔ so Trading upon na madaroma. Ja wisdom, ojina pintin. Yeah, na ho ye pa trading upon. Esanka oba de pa. Yeah. Say me hia ja wisdom e wa ha. Ja say ama Judalanda. Enya de obe PFD so. Ja wisdom na me chia o. Ya me insha pa. For sunsum tayechi. That's right. Rabidol. Last time you share. Yeah. Ya twetwe nkomo. How to live and communicate with our ancestors. Ti ekwan be so ne be fa ne sa na nanom yi ebedi nkita ho. Ese obi bisa se ekwan be so na ese onipa fa so etena se a eno tire mo sai. Major, first of all, me na se na me ncha. Omo ade bi very important. Na de enti e ma ne ye nhye da nche nkora ne nkyena ho nkyere o ma de. But ye kasa na omo wa around na no. Go into their system. And no dia dance man who say sebi maybe a twam kakra na say first kwa na and penifo fe begusa say why na yawo ni because we always know that omo kono so pe the nam stranger ba kokra o embodiment of you jam sa na dwono no betimi no watu kwa sre wa na dwono and am say bia wo nda no say de na ya wo de kodan na ade no wo da fine sa nda no Dakus SAMDACKS even I day asoso omo was a biese water ye na esi so say o call ne tuntum ba bia wu enti ba bia wantie no omode akọ Dakus TV on YouTube so ya pomode akọ hwe ahyase fabra ba wie ya kan bi ho a ebi ananka apese otene yie wantene yie enti wo a wo kase ye ha de mantene yie eyi no me pacho bomode akọ YouTube so na wonya kodru YouTube ho a bomode subscribe my ye de bibia to on mo a ebeba phone no so ana gadget a wo hwe no ebeba so wo subscribe wi a bomode share mo obi nso afoforo bi nya dai ehunu de ekoso wo wi anu like sa eye papa sa enye papa liking button no ewo ho uwi anu aja comment me patcho comment na america no enya atemide udidi atem wo ho a ye be yiwa fra busua no na se onye wadwe so besua de aha ye bu ye ho me patcho me to aso na enche bebie ye phone line no e de atom me ka wo say wo pesa wo test ba 43 596070 0243 596070 when you test line there to dwa enti bomode ana so test bra na onyankopon e be hirawo me pa cho ma memfa opportunity we enton ade mra sisi a ya to aso ne abebie ye phone line no bedru new ba mixture and new ba fan herbal capsules opening kase say ono de oya bedum Ghana wotunu ho si wo say yare biara agentere ha biara te say coronavirus ya ewiase nyina e kana asem yo wa ni trimaye ndedede sa be de pele obok asamuaja ba betena so a wodi trifa so betu na sese hyew yare bia ha obia wo yare coronavirus ko Ghana ha ba bia to ebibidro bia okwa ase mepe ofa dro no a esa coronavirus no bomode akọ me na me ka kire wo enu asa stock po hwe da no a twa chop money bi e de chop wo
Mepacho 03 511 501 0553 511 501 and now 0208 233 058 0208 233 058. When the buffer the numbers are what did you ma? 1 year. Pronto grab them. Bomodia for nitre GB1 Industries. GB1 there. Omodia na say about daiso. Unya su there we are. E dey support in my GB1. Bomodia for nitre GB1 so here. Omu akom omu offensive road. Ya wa homo na GB1 Industry no. E dan kase uduru anyo bi na betrawo. Eno aso oto ani akwa no obo se signboard no na ball kakra no edan no eguo na workers eguo no abusua enia no enya 0540 12 32 12 0540 12 32 12 243 577 283 0243 577 283 wey ene GB1 Industries so mo number o mo di djuma abusua na me ka o se me do adro mejo 1 aso ye mejo sunsum ni pa obo ade adaroma abusua ebi na sunsum sembi ena ha wa na say so 20 minutes na 25 ya wie ti bomode na bra bejo de ai wo hyebre mu asem ya kan sunsum bi na o pade ya adwuma bra around 2 p.m. up to 2 a.m. Yeah. Sorry, midnight. 2 a.m. midnight. That's how much 2. And you compare how much 3:30 and 3:45. Yeah, right. Okay. Obi sorry no interest no horo nensa. Wo na so no horo nanim. Wo horo nsa horo. So kwa himfia na obi akrampo na sabi. Ote na nanom animanim. Wow. Nti so anya obi onim kasa. Sa communication no be nti na be pa say so we obi a we beginner na fe na we start meditation. Ye home meditation a eno na me kire say we betena se din na wa you din wa ko higher self mo be the medical can this is a very important journey. When your journey a okofo ka obi ba bejo ka ska wo ma movement nti it depend a very conscious mind. So be say wa sa de so bebre agu ne ka say so person you with destiny reading na o freme na me ju detail opportunity to link with our ancestors but you start to practice self meditation me start see you man eno no eya na eye bad voodoo against you o ha na utipaye bi bo se wonte ase eye connection bi eye spiritual thing somewhere to you and share anya para asem but one way about to para drugstore anom but na anya para de ndi se de be ya beti ya na we na nam no eya honidie ahote you will get opportunity to wake up but when to anya self discipline nothing will happen for you. Wow. See, me jimedi yes na adesua na wasua no hwani ye na ebeboa wo me ba ebeto aso tale ti ehoni ahade come up akata wan man so I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de international contractor no boss na menu e ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB away day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo allos no ama inspect Oben GB1 Industries Bonoria Sasabre na manya umme Handi dasa Safalas munamre Abibi duro mujata Unum capsules na unum mister Open phone enum Unum feed me no jai Eno wachi obi Baby eton pa bia kai say adre nya mamofra woni mfie dumienu e mapemfo e na obatan a o ma ne ba nofo bafan wo gidi ajo nko a tale ti ehoni ahade come up akata wan man so ade omuntanya no ma 0200 603 0200 eya hwani ye yase obi a stay indoors enti abusua suti ewoi eyese ede share ntima nyina so. Hello, good evening, sir. Good evening, sir. It's free, Ashamai. Ashamai, uncle. A program na de jopa. That's it.
Your friend and a dark. Hey, now, now, program no money go on the perfect. This one,